Amen. Yes. Yanko. Amen. So but my question is, Adam and Eve, if it is na, Yamima Umrani, we some mum for Musanka, Edria Babino. Emrana Omoko Diano, Yamian Casao, Omoko who ye ya, and no buy no say, Ade, Mudusaka Diana, Missima Mundiana, and no dan chain. Tama Abel ni King, and so Abel cum Abeli. Yamian Casafi, O cum Abel grew, and I mean Busan say, Abel way. And to share San Totona, me Busa say, and my dear Tina Radiasa. I don't know, stopping. I'm stopping now. To my niece, I be an old to me with me at the 90 and thank you. Amen. Enipa bebre nti Awurade ase. Onyankopɔn ni sunie. Any event that will certainly happen in your life, Biano. In the realms of the spirit, it is agreed that what he has here. Adie bia ebesi wo nipa abrabomu Biano. Ahunhum no ewo perception say what he has here endina woman see. Now se wonte asia wama utumi osi aginadie bia enye wosoro Awurade na adua no yenye de ya into asia tu asia. Enti your responsibility say anopa say usori a tumi bia utisha na sete say usum Israel Nyankopon o kasa kire ne ka kire ne say ene ma wo ma musuo ni amane meo na de musuo ni amane ewo ni tirim ana na komam ana be ba ni tirim mpo firi mu mpo o ta ne to no so. And your responsibility. And your responsibility. And a few people be na wasa siswa. Onyankopon amomo certain level of authority. As because of authority ne kura omo nintino. Say wodwene adwenboni mpa onu nya huye no na adane ko so. Oye sa apamu ni bi any sa authority ni bi ma Abraham. Wasi Abraham we di oba dome ukukua mu no me dome no bi. Di oba hira ukukua mu no me Awurade me hira ni bi e ya apam. Obi wo ho a wonya nuru sa power level no anase tumidie sa mpempenso no. Edide bia no esese oni Awurade kasa. Now, there is a saying, say one fetish priest rise in Ghana, in the Ashanti Kingdom, right? Now, proud to pre-invented history, our mommy abetene say, dear Kasa and a war, Adrene Kasa. Now, Pacho, Motiana no common who who said Nekas ever won. A question. Yes. Because no one being dear Betty Kumawu, yes, you call her some of the words, media who or confanoche, but maybe teeny history if you paying for one. Said the Omu cano, I no could dear. Then Argentina, I also actually go be on Cramo Bonse. An ordinary agony in the castle one kuno. Say yes, Asua, in other vice versa. In real truth, the Kumo Confanochin, I didn't say a banasa. Now that's what we call application of knowledge. That is wisdom. Though on Yamiamo to me, but also general. Yet,
Senior. Let me show. Opatafuor. Hello. Hi. 2 minutes here indeed. Yamaubi. But I didn't know Juma. Me and I'm a camasam. Mrs. Awama Wajina and your Juma. 2 minutes now, don't walk with Janice or Mwano. Ubako misbehave, or not to me no kum. Upo yourself compare a bambo. And so at the end of the day, 2 minutes become a dentia. So when you name the any yansa coma. And the certain events be a tutu ni pampo film. Be a woman and mom hoping. Sadden into home and not home. A dear beer. About 2 beer, umpebia, you have rights so be revoking. I mean, sure. Amen. Mama, pay me a question. Okay. No, Casafa angels. And was say, sir, open so for angels. White candle. White candle. Soften as some organ. Also, a soft angela. White candle. Now, angel, dear here. Also, guardian angel. Or guardian angel. Or sofu. Or sofu. Okay. Now, what the eshe. Eshe. Okay. Fractions. And incense. And incense. Immediately here, incense baby. On those incense be. Okay. Yes, here, incense crowd. The Munim Granana 666 where Shiva. Any Indian way say Nina incense. So I was quite precise. Inti or traces all person friend. Ocean. Now also candle. Now I have here at the bonfire. Now friend oh bonny. Oh bonfire said now angel now we had the bonny or children dear. Now oh bonfire a bonny. Let's assume says the same minimuno. Or minim some bia. It made them a dean, dear friend. No, so on no actual angel, dear. Or no soft winning woman at Terewa. Okay. Now the bonfire friend. The opposite when you may be obey a mount. Now, okay, made an actual margin. Me said that be a radiant number baha, maybe so. Then as a son, I tell you, in case you are freebie. Okay. Hello. DNA. In the spiritual world, if anybody tells you, say, angel, you're the candle white, frankincense or whatever, and an incense, and you're the from or mobua. Every spirit be our the open, I are different. Now, angel of darkness and an angel of light. Sir. Incense, any candle, ninano, associated with mysticism, psychical science, superstitious belief, occultic belief. Sanioma way associated with Saniomano, but not true Christian. I can say culture. Indeed, right from Genesis to Revelation, even your command be. Eshano, Yamao Esha, it was symbols, it was assetre. The entire Yama Onipa Eshe. The entire Yama Onipa Eshen said that Eshano is there to preserve you. Esha, a tree, Onyame hum na a protective. Not awarded of money. That is in the olden days. Kwanya no nyame faso. Eni nipa endantenono. Eti ochre Moses. Nioma anfanye aduham. Ode beka onipa ho. But that of the sea ewo Yesu time no. Me kyerɛ last week me kyerɛ mo nioma 3. Wu onipa bia was here the bonatanase ewa abrabom. Sa Yesu de no wuti hoi. 1 uwo shebre uwo wuda na wo sorry da. O sorry da eye da wo beba wiase. Ti se wedding kan I spy baako.
can't say o twa da obewu o ya we onya we ana o shebre kura wo no eno ni gold no mateme motata enti that frankincense was given to Jesus to preserve ni wuta. Now Zachariah I saw them so aduham. All of a sudden was she aduham na an angel appear. The angel appeared because Zachariah had a covenant with God, not ordinary person. Senior. Or she a son. And now who is sunny? One sunny because of a son. Name or sunny because who homono and Israel Yankupon any odifo Zachariah. Ewo apam. It's one share. Now practices sorcery, divination. We have about 316 divination. You will find 316 a month for practice here. One we are back saying Yamia Quine, and so a year and tough way yearning cabretitia fre. True Yamasumo, open Yankupo to me no crepa. Ebemo aye ding obi ntimi penetrate you. Eho. And as am your way mu ye no so ye den. Eno so ho. Enti enkohye bibia na Gabriel na Mike obi anya den. Emma. Don't say kesi fa Jesus. Nyame for medawase. We dey wa kan ho mone ne spirit in same team. Me fa me question in fa hope leko. Okay. Eja me pese me hu say honhom wiase ewo ho na honhom wiase wo ho hen no mo because sofu bi ewo Ghana ha ameye nya ntie se ahomoni bi ani ho eye nuoma bi ne yakeka to yetirim kwa ene ye ha ye ho se beye na abosum bi na ani ho enti nyame difo bibisa ewo ho ahomoni wiase ewo ho na wo ho hen no mo wo na kwan be so na mo haye me do ase. Hello. Hi. Edio. No grow. Damre ya menchire be bia homoni we. Bon sem awrade. Boniye. Amen. Amen. Tieniye. Sometimes some of the words and the doctrines of these so-called pastors, it necessitates a critical thinking for you to be able to cultivate a discernment of spirit to differentiate lies from truth. Sadie asofo ni bin chire esitie no uhia adwene a ubetimi di adwene ehunu se sansam yi osofo yi kan sabe mpredua sa e roda rada sem Yes. emu na emu ni mfaso bia honhom wiase wo ho. If anybody tells you, say, Bibian Wiasia, or you are Torofor, Yes. Ninchira Enyina Onyamia Quanso. Ampa. Yewo Onyami whom Wiasi wo. There was Satan and so and whom Wiasi wo. Yes. Obi Obaka say, Bay to me. Any hobia oboa. Pay you. Yes. First, I'll prove it to you. Our Bible. Now, yes, who kono was young rain mom pie. Young rain mom pie, and it didn't see a mom pie. Amanienti or howunti. And social. Was a mom pie and a mount consultation. Why not in social back? Okay, Matthew chapter 4 was not in social form.
in social form or the far Christo echo so no share at the Gianine. Yes. And the wine in social form. A Satan. Satan. Now Satan ewo hwa or to him. Why now who says Satan will carry a co school? Sanka Satan ete patasi paraku and will co school and could be better now. Because a quiet there be chronom the Satan want to know. Hello. Hi. I say Satan of a residential area. Say Satan ete ha and could be pono. Because a quiet Satan edi will be a faso. A kuni ya a kuni ba ya. Dear why ya don't know and consumer revenge. But this said Satan you who baby or TBM. Now there are worlds that is only accessible by people that have spiritual capacity, not the physical mind. You will be onipa entimi mfa nani hu adise wo a owo tumi ana honhom bi ti wo mu ena ma wo pan e ma wo asese sa wi ase ho. Yes. Bonsam. Nemom die be ma osofo onyame nipa se ose tumi bi eni ho honhom bi eni ho no bia no de hu akojon ni tumi die bi bia no akwaji tumi bi ena ni ti shaase. Now some be catch na wo say bibi wo ho enti bompaya wani baba ho so na ubompaya one day me osofu na makwaji tumi na me di ye adwuma no me to ebete Papa Yamisha ubie yani. God bless you. Enti die wasa me catch na me sorry man say me too much in tugu na me de me nkyere efa mu no mum efiri se sofu bia waje to me die nkabere titie bia no at the end of the time no say onye obia oye order of the fetus and say oye the newborn ones and say omo yusu sa nkabere titie ni wiedie no a at the end of the month, no say all pay sacrifice now. A sorry money be no befa. And the order of the fetus, no, omudia omoye say, be a onyim. Ukwa wosu a ubewo ne wowu anasa akwala ne bewu. Omoye court society ya. Omo the pregnant women from the order of the fetus. They do omo and their sacrifices. And so me catch now say bibi wo wiase a masa wani bete na bompaye na bompaye a ubehu me se die misitie na hu me se die misitie so a enam se magina ye efiri esumu nti ubedi machi enti Opatafuor e was some catch now say she ni ho now she na any ho powder na me de ma osefa kofie no me sefa koye de ya o de koye de Yesu moja no hwi ni ho de me de ma o se Yesu moja no de ya now onu nim se bibi ya de e wo ho but wa catch na o se bibi ni ho enti wadwene mu ha abrabo e be fa no mum senior now Yemfa Bible. Opatafuor see minka obi asem. There are 6 classifications of evil spirit. Ahuhumonia ewo wiase. Dear ewo Satan, Lucifer, one ya nase. Your group omu anase asantibeka se omu journey foku maku 6. Maku 6. Omu ye 6. And no more group woman. Sahu when nara 6 no. Omu paying for any omuni di swo ewo. Any a wo nyankopon so ahohom odu omu ye adwuma. So omu ye 10 classification, omu ye 10. Now we have what we call
spiritual dimensions. Spiritual dimension no ejina homa honhom wiase. So far, Metimia walking through 450 spiritual spells. TNA Senior. Maura ahonhom wiase nkoa 450. Asat se me gina we. Yes. Mahuni ama bebrebe a mintimi nka nkyerɛ because mumu bi wɔ hɔ a munyini spiritually. The onipa hu no yenka. Your first ahonhom a group. You're from Leloria. Sa group no omo dear ya. Omo shining and glory wise. They live in the ether, a ratified sphere beyond the moon. You are who Satan, who are very powerful. Bible said that Satan who said behind the air. Yes, and yes, Satan. But the air assuming say me Opatafuor me small obi so nko ya adwuma bia. E te said me na my dear. My adwuma no. It is ahonhom no omo ye omo say ehan bofo no. Enye Satan now. Nemo ye wa ahonhom a omo ti utra awia nachi utu ekọ wiem. Na utra awia nachi utra Venus, Mercury, whatever Mars. Na ukwa chiri wo awia nachi a ye wo honhom wiase wo ho a ahonhom ete ho. Very powerful. Yes. Sa honhom no omo to me to the stand say Nyankopon posoma angel say onfa answer and onfa nhira mre obi obitimi gye no. Omo a very strong spirit. Ye ma omo kwan mo omo masase we so because omo basase we so omo say nipa. Eto onyame de hie ato oni nipa ntam. Wo free sa Leloria ho na wo sane a eye bosome no otra bosome na nkasa. Eba bosome na se kakra. Ye wa another spiritual world. Honhom wiase wo ho. Ye free omo area. Area kura no. Omo ye ahonhom a they live in the air. Enti obati bi se ehwiemu de ya. Atumfuo. Omo no ewiemu ho no aye wiemu ho no we ye bosome na se. Omo ye into 4 category. Ye free baako cosmogratopus, pneumatica penorius, exosiasis na achas. Omo chew mumu. Omo wo ewiemu ho. Sa honhom no a omo wo wiem enya awia no ti de no. Omo wo wiem no. Omo dodo ete se asaso isu nipa nyina times 1,000. Hey. What you are joke is a rini ho. Bibi o. Sa ahonhom no omo wo awi. Bosome na se no. Omo na Solomon eja nyame achi. Ekosom omo no. Na omo mpanyimfu a omo di omo so. Eye makomako 31. Sa 31 we no every baako bia no e wo legend. Ye ka se legend a legend ya ahonhom akuaku a omo aboabo omo ho ano. Eye from 6,000 to 12,000. Ahonhom money omo ye 6,000 and 12,000 bia no. Omo maako ye friend one legend. Na ebi ha obefa ahonhom no omo ti ho no mo no. Ebi rule 400 legends. Which means 6,000 or 12,000 times 400 per one. Yeah. Nothing. Senior, let me slow. De. O ka se wiase bibia ni ho. Bibi o ho. Yo mo hear me. Me ka bibia woni mo. Semne hu. Ansa na wo wi a. Ye wo ahonhom a eno so e wo asase su. Ye from Chitonia. Chitonia ha no. Be ye wo ha. Abosom ti se moti ya genies. Atia frama. Enua tumi. Emipo tumi. Tumi a etim ebuom. Omuti duem. Ba bia otibia wasase so. Omu ho. Efro sasabonsam. Yesi moti adiosunsun. Awabu atata nyo moti pen de ya. Sasabonsam, right? Yes. Now, genie in the world of dwarfs, dwarfs, ahonhom a
omuye Joas motia uko bia konfu ho malam osimi wo motia ono malam no ana konfu kro no kom motia no odi ni nyuma e wa asase so asase ani no odi ni nyuma. Now omu group no omu wo ho ana called fraternal societies ekuo o matete lodges ni we omu so ahohom a omu de ye omu nyuma ni nyina no e wo asase so eti ye from Chitonia omu ha. Now ufri aha asase so a ekuo ba ko ye from Hydria anase Enalia omu they are the shape-shifting monsters who lives in sea and water. Enti asuo tano asuo bremu asuo ofin sansuo yi amabobo omu nyina din bia Volta Lake ensuo no frau to meet him. Sa to me ni nyinara ye from Hydria anase Nalia anase uko maame wata ho e wo pum eno so ye nsuo esi asuo bi atena ekobode ya e pum omso omu wo ahonhom a they reside in that sea na ahonhom omu gu nsuo mu no omu ye four ye wo mermaid ena mo friend maame wata no mermaid e wo ho ye wo start manticore na fox ena naiad ne ya abosom ensuman ensuo bia te se lake bosontwe tumi na wote lake bosontwe mu no ye naiad esuo fra naiad ofin naiad bremu naiad densu naiad tano naiad omu category no e wo now ufri ensuo mu eye apo emu na ura another ahunhun kuwa ye from Hypochitonia no they are the fearful and dreaded deities who lives at the underworld. Omu who so powerful to the extent say you can only call them by euphemisms. Omu ye womu category nkuwa 4. Ye ka say dreaded deities are in samanfo omuwo. Any ahonhom omu ne samanfre tumi eye adwuma. So fu bi be ka kire say saman ni oboa. Saman wo me prove ya kire Bible. Saman wo pa in samanfo wiase wo. Sir. Omu wo. Bon Samuel ready. Jesus. Hello. Hi. Oh, chiro bibi to ho. Sir. Oh, chiro bibi to ho. Okay. Now, sa Hypochitonia no so omo no ye omo into 4 category. Ye wo taste, tie, ye wo tamba taste, am na taste. Omo so omo ho wo a watie me da ma chechiro. Ye wo sa taste tie no. Omu ye ema omako awo so a omawuo bia owo ne bana no owu ye sa oba no enya ne time enti ontimi nkwa samado da oduru ho mbepam no eti nam se wawuo nti no senior okọ spiritual world ye friend Hypochitonia okotena ho na ode no akodwani ku a ye from taste tie ebi wo Bible me bi si me kire ho eni awo aye tamba taste omo atorencham na aku omo car accident obi wo ha ensuo ne fa no obi wa dua na yi ball no okwafuom na dua pan ball no o say okay me the stadium so aka ho adan abuoku no nipa bia owu atorencham wo bia no untimi nkwa asamado da adisa wo time aso sa wo time nso ya ubekọ baabi e fere Hypochitonia ne ho no mu atorencham wo ni nyina no muna omudwuma omu ye ne se omu se omu ba wiase na wiase ne omu ne anni no frenchem eti omu so adwempa ni omu tirim se omu na ede yare a eye cholera chicken pox any small pox omu na tugu wiase omu na se obi ebewu a se wahu obi oba bewu da obo se steady no obewu a no asase kasa no kasa no obobon krofo obi din yes omu na se obi ba bewu a ombe gina ne nchen ebefa no omu ye nipa batoma be ye evil ansa na omu group no so no yes another one omu de ye ne se omu awu by omu amfa compass na ewu ye
oko wiade oko di nkonkonsa no nani nsade saa nneɛma no bi na kun no ɔmo wu a ɔnkɔ ɔkɔ saa hypothetical world no ɔmo na everyday biara no yɛbie gate ɛma ɔmo ba asase so 3 hours ɛbɛ operate 3 hours ni wiɛ ɛsa ka ɔmo gum because wawu ɛwɔ bible mɛprove akyerɛw ɔmo ba asase so ɔmo deɛ ne sɛ bi wɔ hɔ a wankasa wofi yɛ knaman aboa bi a ɔda hɔ wohu de ɔbɛyɛ yɛ se waataake no deɛ nti aboa no taake wo no ɛyɛ spirit na invade no akɔ wura ne mu na ɔde no ataake wo ɔmo dwuma ɔmo die no Senior. Yes. the way a onyankopɔn esi bɔ wiase no ɔbɔ nipa sɛ nipa ho enye hu eti aboa bi ehu a wɔso odwane Yes. aboa bi ɔbɛhu a wɔndwane a ɔba wo so bia no ya possess no Yes. said ye yesi suro jata no jata hu sisi obedwane Obedwane. wowo ohu a obedie ya Obedwane. se wowo ba wo so obeka wo a oboa ya possess no Yes. this is how to ate no ansa na wo ya ye wo another huhum wiase ya frɛ no mesophis ɛhɔ no saa huhum we no omo very powerful na omo very dangerous na omo mpɛ han usɔ kanea sei edisi ne so a ontimi nyina no eti omo no omo mpɛ han ni nti no ye di esum ayɛ nkyekere ye ya tra asama do pubunu machi ɛhɔ ne yakoto omo agu omo no omo yɛ makomako 200,000 ɛna omo so mpanyimfoɔ 4 a omo di omo so na omo tete sɛ apɔnkɔ omo wɔ tirinwi te sɛ ma tirinwi furo omo ha ebegu omo sisi achi omo podua nano ɛwɔ enwowo eti saa ahohom ne onyame na asa dade omo abobɔ pillars ɛwɔ asamado achi ɛhɔ na omo wɔ saa ahohom we na ye bie ebi so de kyerɛ Yohane a ɔse omo bie wɔ mo ama omo ba asase ne so abɛha nipa na wohu baako a ɔsoso no dan we ya yesi we very strong and powerful principalities nti obi be gyina ɔka kyerɛ wo sɛ honhom bia ni hɔ bibia ni hɔ a ɔboa Anya no kre. bibi yɛ deɛ ya Oh. Senior. Onyame sira. Opatafuor. Senior the conqueror. yes wo a betimi aka Bible fast obi bɛka says deɛ wo kan oboa back your claims with scriptures for nyame asɛm support deɛ wo kan me nhwɛ yes in tantem bie ɛyɛ Ephesians first one me see a friend Leloria a right sphere omo yɛ ahohom a right sphere beyond the moon so it on tantem Ephesians chapter 6 verse 12 Ephesians chapter 6 verse 12 yes Ephesians 6 verses number 12 every say na ne honam ni moja tie Bible no say enye ye ne honam ne de ya Moja. Ephesians chapter 6 verse 12 number 12 was enye ye ne honam ne moja na de de ena anya o na mom ye ne mpaninie empaninie ni tumidie ni wiase musum mu atumfo esumu atumfo homoni a ene de ya ahohomoni a wɔsoro hɔnom esoro hɔ ye frɛ hɔ Leloria Senior. yɛne omo na anya Yes. yɛmfa yɛne hu omo yɛ sumu tumidie empɛ baabi na mana me mene wala na tena ɔsɛ hwini hɔ obi bɛbɔ odua ma na nya Yes. Obekum. yes be Daniel chapter 10 verse 13 but tell me uncle na me nkyerɛ omo adie bi Daniel chapter number 10 verse 13 ɔsɛ ɛhɔ nso sei na Awurade asɛm ka na Persia aheman ba pɔma sankaa me tie nie Persia ahemamba Persia ne was a kura omo no som principalities na omo ohwie mu no ɛyɛ Leloria hɔ no ɛhɔ no omo som no enti tamu a odiifo Daniel ɛbɔ mpaeɛ na Awurade soma ɔbɔfo a yɛfrɛ ni Gabriel sɛ ɔmfa mpaebɔ na no muayɛ ɛmfa mmerɛ ɛyɛ Daniel no saa principality wei ɛkye bɔfo Gabriel ɛde ne kɔto afiase 3 weeks
Tuasu. Bapoma sankame na watwe miensa. Na watwe miensa. Na hwe. Na hwe. Michael awaye abofo atitire mu ba. Wote obofo Michael awaye abofo no mu tumi foforo no Gabriel now. Ono ye bofo awaye bofo payin. Onye da messengers wona no. Ono ya che no ne yonko hohomone a che no. A ontimi nyina na nua so mbese no. Na omde na koto afiase. Na wo delay 3 weeks no and Urade sense yese bibi asi. Otuma obofu panyin Michael say trace the footprint of Gabriel okoya or the fiase. We don't be slow. To us way. Atitire mu baako baba boa me. Baba ye day. Obeboa me. Adentina Gabriel say we nyame honhom nyina omani nkomi kum. Nti ye wa honhomoni a omho odin a usugu Urade so bompaya. Emuaya ne ba no ma gempaya na to atwene. Enko ba bia, enko si hwe. Enti obi wo ha. Sa honhom we na omutiri mu odin a omutimi je nipa sa abosi wanya gidie bi wo wakoma mu se nyame bia anya dai. Eni wo because ade kitu we obusa Urade till date. Urade nya mawo. Enti wo ha no conceive say nyame bia ni ho ampa. Na okotumi die foforo ho. Nyame wo ho. Enkrofo we su ye adwuma. Yes. Senior. Until Loria. Osi obofo foforo mapomba ni mu ba ye friend say. Michael and about boa onu Gabriel. Onu ye bofo and na yonko hohomone ache no. Aka na no atumi ko ye hwe mbabo no. Yes. Ewiase nyehu. Enti na Bible say ewiye ye bere mu no. Onipa be gyan nyame so mpa ho akodi anansesem achi. Na nka niam asofo we gina TV so ye. Enya nansesem. Nansesem. Kwakwa nanse story adenti ahwini ho. Na nka duanafo mpanyimfo kopa etumi ba fie ho. O yokofo mpanyimfo asonafo mpanyimfo. Busa omo say edi enti na bretuo mpanyimfo kopa etumi. Because omo hu say once you don't have power you become vulnerable in a society. Yes. To me be abetimi asel. Bonso. See one. Hello. Hi. Enti Leloria. And I'm matching on. Yanko. Baku your friend. Aria, the second one. Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians 2 verse 2. Ephesians chapter 2 verses number 2. What say? Na akane no. Monante said ye wiase abrabote. Ne said ye ewiemu tumi no pani no tie. What ye said ye wiemu die ya. Tumi mu pani. Let us say ewiemu tumi bi ye dey. Oh. Senior. And I will be your knee. What you say? Yes. Said ye wiemu tumi ni ye dey. Pani no tie. Honhoma nansan. Eye adwuma wa soden mamu no. Bonsam Urade. Yes. Bomuye. Bonsam. Amen. Ewiemu tumi no. Said ye wo sitie. Ewiemu honhom no so me omo toso. Untimi kura nkan wo omo. Omo toso so nipa wa asase so. Oti wo ejina sorry dem to anansesem se hwini ho. Mana ka to se hwini ho. Nimdia na wuni anase ebo na wamon. 9 another spirit omo ye firi ho no awiemu ane abasa asiso efiri omo chitonia bie Isaiah na menkyere wade bie Isaiah chapter 13 where be verse 21 to 22 nyenhwe ahonhom omo so was asiso 21 to 22 na esra so mwa wobeda esra so mwa na wobeda ho ote asase ne so eso be ye be ama emmoa ana afa adi so na emmoa na Bible ne ka no wa hwe abeka se opuro ana oka ho asem kusie dabi afetie emmoa kro obekeka omudin aboa be yato aso na mpatuo be ye won adan mu ama ote empatuo woni mpatuo mame ntere wade. Every secret society be a we as be a almost symbol ya dear ya. Patuo. Almost a shahifa. Almost a shahin. Secret society no. Almost a shahin.
nya dan mu no mo hyehyɛ wɔn so mo pia bonten na nka aboa patuo wɔtena dam ba wabu bɛ kyerɛ nyame asɛm nyɛ for akwala bible no betimi aka wɔn te ase this will be decode ma tie die wɔse empatuo ɛbɛhyehyɛ dan mu hɔ ma asase so ɛna secret society abu ɛdɔso kora kyɛ bibia to waso ɛ na nsohori nso bɛtena hɔ ensoholi wɔn ho yɛ abɛka sɛ ensoholi ensoholi ni yɛ ensoholi na ɔmo ne nanam nsuo ho no dabi ensoholi enso wɔ ɔmo gyina yɛ ɔmo symbol ɛwɔ hɔ ɔmo no ɔmo yɛ confraternity bi a ɔmo wɔ ɛyɛ ka sɛ ɛyɛ Arabia ɔmo so ɔmo nyuma ɔmo yɛ wɔ hɔ no ɔmo yɛ society to waso na nsasabonsam asa hɔ yes die nsasabonsam ɔyɛ aboa wɔn sɛ wɔn nam hɔ da wɔn yɛ spirit motia all the genies in the world ɔmo head ɛna yɛ sasabonsam na wɔsi sasabonsam so bɛyɛ dɛn tie ɔno bɛtena hɔ wɔn so bɛtena no ayɛ dɛn wɔsi wɔbɛyɛ biribi ɔbɛsa verse 22 dabi sasabonsam so bɛsa ɛwɔ hɔ ɔmo bɛsa ɔmo good di asa ɔn sɛ motia fa kɔnfo a ɔyɛ deɛ ya ɔsa hello motia genies kɔnfo ɔkɔm atia frama kɔkum osi deɛ bɛn deɛ bɛyi saa ahohom ni nyinaa no ɛfa wɔn yɛ deɛ ya ɔmo sa nti sasabonsam so bɛsa ɛwɔ asase ne so ɛnyɛ nwanwa sasabonsam ɛso bɛsa ɔmo yɛ ahohom ɔmo gu asase ne so ebi emotia no ebi ti mipom ebi ti nnuam ebi ti mframam ebi ti jam ɛhɔ na ɔmo tete toa so verse 22 na nkuntumpa small societies ahohom nketenkete saa nkuntumpa no ebi yɛ bɛyie tumi kuntumpafoɔ no ɔmo no ɔmo dɔɔso bebrebe aha nkuntumpa na esra so kraman so anigye esra so kraman so deɛ ya anigye aban toa so na ne bre aban ɛreyɛ aba na ne na renkyɛre bio yes amen now jampoko 20 there be nyawo mo amudi ato screen so mo nko 22 na menkyerɛ o ma de bi now when you go to China they worship something like a dragon right now yes and the wild beasts of the island shall cry in their desolate houses and dragons go to China right now. When you go to China, the whole China crown, almost the dragon and almost someone. I didn't hear because women, almost your principalities be almost powers. What I heard Chinese movie? What I heard Chinese movie? I won't say almost the dragons a diagropa. Who share your TV a TV? Almost some sad to me. Dragons, your mummy and 9, your black one, your white one, your red. And yes, red, black, and a green one. The omu say, but no, I say green gold no on the pussy cademo. Yes, when omu to say we sa Leviathan we no or a dragon, but the entire China for no almost sumo or no say, omu no magia to mu say. Obie no wa asase we so obetimi akonka sa atumi we enti de etie ne say omekwa akosom no enti the whole world country omutimi to gold pie de ya adentia because omo very powerful spirit ya omudi ya den omudi to gold enti bo the Chinese and their dragons bo na yibra na menkyere omo hello Hi. Dragons, China for Muntia Sassaniso. Yes, so what is so? Okay, say Bibiana Bible. Life, we live life by secret. Yes. Yet ye hintasam and yet the tenas are suisu. And only China for no money. Who san your mother baby or China for? Yes. Omu movies in a way spirit way only communicate to you as Senior. Opatafuor.
Hello. Hi. Ti obi wa okasa but ye kasa obi abia o me ye wasofo bebre odu o machi ebe kum ebe bold ye kum Kasa kwa. obi be tu aduro kum because okasa kwa e dede no ye bia kasa o me. Amen. We are tough. And sana fourth one ye high dryer and I said nalia obu na me chire o say o memit maame wata ene na poundfo e wo ho enti obi wo no a okoma maame wata ho ye obi wo koma maame wata ho no dele bi o komfo anamala mo oye maame wata komfo e wo ho fine e wankasa wo no wasem ene ye wo mere folks ni ye manticore omo no omo asase su omo fom say ete se ponko na omo woni pati omo so omo ne na masase no so wu ani a obehu omo ana ye wo eye nayats no na ma kire say eye nsuwa ti say ofin tano bremu nsuo bi a wonim ni bia ba ko yoda bo hyenfo ase ha yi abana kobna ne akoso say rita de oda ase ha yi ono so omo no omo ye nayats ansana ye wo eye cancer yeah and times omo wo ho now ofri fourth one na ne yakọ hypochitonia no bie eye Isaiah chapter 14 verse number 9. Isaiah 14 verse 9. Yes. Isaiah chapter 14 verse 9. Also Asamadua ewa asia no kan ho behia wo. Asamadua ewa asia ntinam kiro say sa hypochitonia no omo ye dreaded deities of the underworld. They can only be conjured by euphemisms. Untimi friend basabasa. Untimi friend da. Omo ye very dangerous. Enti we mu no say answer me kira mu say sa hypochitonia we no ye omo group obia ne adwuma a woye de ya. Oh yeah. Etituaso omo ye nsamanfo wiase obi ka cho sesama ani wo oboa Asamado ewa asia no kan ho behia wo ba. Ehanya nsamanfo ma wo. Enya ede ya. Ehanya nsamanfo ma wo. Enya nsamanfo de enti a oda usoda ye ehu saman obi a wawuo no. Ewo ho obi wo ha wo image no o spirit no akoto hypochitonia fom. Enti na me say usoda ye hu saman a e fast. Also obeka kire me na ma kire de obeye. Senior, God bless you. Now, obi wa ukunu unua wo fa bia wu. Otayi ni ho adi e de kire wo. Uni ni twaka ntini kwaso oba odayem. Enti se o apia kire wo a so obeka kire me. Ayesa de obeye bia nya yie. Okwa na asofo na twantra kire se wo be wu nti watwam. Opa wo so sa da ni bia enkant opa bo test we. Wo so da ye hu obi a wawu wo odayem a. Enkantire obi a netenas na pese obewu a umuda enye wowu ye from the spirit of necromancy omo adwuma omo ye ne se omo ti asase ne so no omo si enipa ne omo ani ne yie nti wickedness abo omo tirim ti ne from dreaded deities anytime bi a enhira eni yiedie ba nipa mu no omo abegeko obi wa obehu saman opese wo ne udidi opese wo fe wa no opese wo ne oda sa saman we hu na so oba na me yire ne pampe. Yes man. Senior, the conqueror. You know. Uta hu samanya unye yeda. Ube bre ye. Ube ka say ya depa. Eni o ma pa bi na ba na o ma bo atu ogu. Enti wo image na akoto wo mu wiase na gise me yi firi ho. Yes. Senior, the conqueror. Hello. Hi. Afi what yase? What yase? Enti ha to aso. Wana anka na waye asase so akuni ni nyina. Oyo ohini o. So ohini ti akonya so. Na sa ne time anso ne yakunu a oboa. Ontimi nkwa sama do da obekwa kotena hypochitonia. Okwa no waye evil spirit. Na adwene woni tim so ote akonya so no. Na hemfo ne na atea me ni na ni ye. Bu a wo ye sikani, no yakunu ya poison no na we no de yaw akotena hypochitonia. No obeye evil spirit. No hanipa. Bibi ni ho. Yo. Na obi twa na nsesem a wutie. Yes. Ema wana anka waye amanamana ahemfu nyina sori firi wona himwa so. Yes.
The entire Muanka Brabopa any Shira Power Manimuno, both and a free one, sir, because of Sasama and who were diamonds. Now, sir, a year hypochitonia weno. Your first group, your flow more tambates. Omuna ye ema omako awosua omawu omudie ya said that chiri wiase dia mom oba bia okọ awosu bia owu ye ana akwala ni wu ye bia no de ne ko tambates omo ho no omote. Now mami mo quotation and fan supporting be Matthew chapter 2 verse 18 says sama ni wa obehu bi. Matthew chapter 2 verse 18. Matthew chapter 2 verse 18. Matthew chapter 2 verse 18. Verses number 18. What say? What nibi Rama. Tieniye. Odifo Zachariah. Eti ho bompaye. Ena huhu na sumbie na nibie. Otise oba bi na gina Rama a osu to aso. Sunia rehuo kese. Sunia rehuo kese ha. Rahel risunima. Tieniye adentina Rahel esunima. Rahel eko awo so no. Abra wo chemu ya ne ba Benjamin. Eto ho na no wuye. Right. So unim story no. Yeah. Say Rahel ko awo so no wuyi. Wan e kai. What kind of Bible? Yes. Good. Enti wo wuye no. Onya ba bia nko because ne time nso ye na wawuo. Enti wo be taste. Edura na dwoa. No apie firi asama de honom eye asase mfimfin. No obegina kuro ni monten. Otimi su saa, otimi su say wawu agya ne ma. Until say odifo Zachariah ekoso ne nsa. No de ko ya twa asama do eponkase dumiensa ni nyina de ko paradise no ko tena ho. No jojo na kuma se mane mabie. See one. Hello. Hi. Obi wo ha. O ka bibia onim de o keka. Onim. Yeah, said that specializing. Tina me maka just so hum young boy ba me yi excavator kese me bo ahwe. Salatier. Senior. Hello. Hi. Enti osu edin kese bi ajajocha. Omutimi panic chan was one tia se da. Adenti na wiase ye kunu am na ja ne ma ya ho. There was somewhere you how you stubborn. Who stubborn goes to that? Some of you how we walk around on corner still or some performer can Sir. It is who we know. Almost we are seeing no man into a mutim more thing. Who share be ultimate sell. Bibi wa na bibi ni ho. Bibi ho. And chere bonny. Oh. Yeah, what time it takes. People who die violently. Omwa. Ntokwesi ni abobi tuo ni atwitwa bisikan. Ene saa nioma. Omo wu ya violently. Omo so omo wu a omo ntimi nkwa samado because omo time on swing. No omo na from saa tamades. Are from saying tie taste. Omo so omo dua no saa na omo te. Omo na spread yale ye friend chicken pox. Say obegina ha sisi a na ofa hono a na bia ayo ti hu da entina de bia no titi miremu no Israel miremu so obepia bonten ye holy water na ura adi ma Mose ye odi bi pete ho ansa na wapie se na bia utwam na se bia sama bi ne ubompu ni mpu spirit bi ne ubompu ni mpu a ontimi nya dai ensel Syria. Hello. Hi. And if anybody tells you say spiritual world be anywhere or what? Oh. Now, your back here friend on Hamzates. Omuna e wura e muamu de muana attack you. Abua bia nyame born say ohu nipa wonsuro. Once I fie krama be chance so attack you. Bibia wura ni mu. This your how obesi aye no. Yes. Amanako. Wait, e ye wiase bia. Somehow, Hana, somehow, me improving channel. Yes. See one. Now, who free who group we are? No about mess office.
Omu a blind and nearly senseless spirit. Omu no omu adwene nya omu jimi. But omu na abensin de ma kekane nyina. Tie de omu akogu asamadu pubunu. Omu na Awurade bo omu no. Omu jimi ya Awurade kesi omu no. Omu abaye te se omu onwi ema nwi ankasa egugu omu tiri so egu omu ha. Now, yanhwe omu na yedi esuma yanchechiredi a yato omu atuogu asamadu pubunu otra asase etra asamadu achia. 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. verses number 4. What's it here? Na se onyankopon ankora abofo a woye. Tie die abofo onyame ankora abofo na oye de. Woye abone no. Na mmom. Wode esum ka bi. Wode esum ka bi. Ahoma akyekere won agu asamado. Etu won tu gu asam. Amanehunu bunum. Amanehunu bunum. Se wonfa nsie atemuo. Ote. Sa honhom ne de omasie ye be sa mo ma ba asaso so back abeha nipa. Omo ye very powerful. Nyame na ase dade omagu asamado pobunum. Amen. Amen. Now, Revelation chapter 9 be a hot near said the omusu sitie. Revelation chapter 9 verse 7 to 11. Verse 7 to 11. And tutu menu suban te sa aponko a wasiesie wona. Omo te se aponko a yesiesie wo mo. Ama okon. Ama kon. Na bribi a wo bibi wo won tiri so te se sika botiri. Omo na wo sika te se gold ebobo muti omo ya honhomone ensu sika bobo muti. Na won anim te se nipa de. Omo anim te se nipa anim. Na wo nwi te se manwi. Omo wo nwi furu omo pampam begu omo sisi achi te se de ma wo nwi wo ai. Na won se te se jatasen. Oh, wo se te se jatasen. Na wo nkataboa te se dade nkataboa. Omo wo weapons ekata omo ho te se breastplate. Ene sa ne o ma no omo de akata omo ye de omo kogu o. Na won taban mu jejeje te se aponko bebre a worekosa. Se ba kutu a ne taban no eye de te se ponko makomako 12,000 ya te se omo mutu medika. Ne ntiase anamye. Yes, to aso. Na wo dua te se nyanya nkyere. Die. Samwai wo dua te se nyanya nkyere dua. To aso. Na wo hwiti wo won dua mu. Yes, on se nyanya nkyere ohwe ni dua na scorpion. Omo ade around there when it ni dua ni ti. Any of the a bow, a cow, right? I don't know ni hwiti no yes to aso. Na oma won tumi se on ha nipa abosominum. Yes. On baba be ha nipa ba mo tan mo nuri. Na won so hene. Omo ode ya. Won so hene. Abaddon ni Apollyon. Yes. Eye ebunumu bofo a wo frɛ ni din wo Hebrew kasa mu se Abaddon. Ne hela kasa mu de o de Apollyon. Amen. Hello. Enti sa huhun we wo ho. Unhia bia enkasa say bibia ni ho. Ahomoni wo ho pa na umfa wani hu omo. Hello. Hi. Ahomoni wo ho. Ye wo omo che yale. Omo se nipa, omo ku nipa. Omo sise omo nwuma no nti omo ye 6 classification. Sa na omo ye omo nwuma. Enti wunya nhia bia jai anansesam de eto na honhom wiase wo ho. Yes, Apollyon no say no otie. Say na ni su ni ne ban no why otie. Very strong one. Amen. Amen. Bon seme urade. Enti sanetie. Yes. If anybody tells you, say, whom be anywhere or boa, whom or when in now, yes, you will be kum. Unim challenges are you a day. Unim challenges are you a day. Maybe my co preach here with free Metro FM. Now, me chicken, me see my demonstration, me draw a woman be as well, and I bear 5:30, they 1 to 6. Or Quajuma. Me come, me come, me do any ding. I'm saying, no, where? I say, I. Let me know, I'm saying, Ebaya baby, I would not sorry for on the track when I'm going to a car. Or come with me. Oh, 10 years, I'm Saturday. Now, say, Mimi, a day. Mate.
na me tu car ye branch ye wura mu ameti ya ne pau front drivers in dia ba bona to garden adentia ne ya ku ne dada ti na me ye ne favor se won sorry ho wantie pau oh sema me baba akubi okwaye otiaye na sese ya na ensa ehwe nsoso eba no so sei sa meta aka na ha kire mo yes wo ye sikani pa wa bobra wo ska papa ni fia wo gu America ne Ghana ha no timi nkai otiaye asese ya ohwese enipa nsa sei tisi etwa ha na eba no so sei ya eba no so se de wo nani na no wa ye bibi sei na sikani a ɔte bedwo mu a ensa ne ni die se anu aye se ana ɔmo hunu akwa na ɔbɔta mu ana oyeyi ɔno so nkwa na hu nsa no ɔte hɔ saa de ɔhu yansa ɔbɔdam ni abegyina ne nkyɛn ka kyerɛ ne se krache aduru so asɛm enya nwanwa ɔse adia ya ɔse die ntina mote ya ɔse ye ɔse na so ayɛ ye bɛbɔ waye akwa soleye odi kirikiri me ko Opatafuor. Hello hi hwese me dani wo woni free ni so ya onko no okoduru airport obi a watena America over 30 something years e woni bibi papa bidi o companies e wo oduru airport yes kan ni bibi ane ya say aba beto so say or criminal records or nipa 17 America ban kra penache no ma chin wo enwanwa anodi a real story yes ya chin wo na na do bre o frɛ me say na wo criminal records papa afi bia me back 3 times no criminal records na komo ncheme o chin da now ya ko criminal records no mu ni ahwɛ ya Saba ifu we Jimmy say. Asaitu. Wode bibi tu obi so a no say ja na telephone number to ase. E wo system. Ye free telephone number na akosi o papa step mother so. Ai ni papa yere ono ni step mother so. Ni wafa. Ha! Nti wu na odi case we. E dia to me so na kwan be kwan na afa so otimi log into sa system no mu. E di kotu. O se no de anya wa asem na minim. Technology. True story. When you lies. True story. Yes. You're telling me, say, Bibi in your day. In New Year's. What's it really? Girl, be when you're 36 years. On worry. On far bear mother. Na what it say nyina no wo nyini when the lucky bema bi ko hia no no so be ware no bema no ka say obe ware no no na bema no say onko ye HIV test skani bi okoye test ay positive e bom obi on fa bema da e den wo nya HIV e den bibi ni ho tie me wo ya o mum fasika ni bi mram ni oduru dia den de yase kokuma se bohyen yes Bushen station ho no wote odi for Opatafuor obi kura se obutu station ho hello hi kikiri na me bo adane na me se go obi se ohu de o ha o se an na me se go now odware wi e wakoda now oda ho saa obo semframa bi nyunu ebodem o na muntu wasase ada no so o hebe ma tenten gram bi se gram wasi form ba run ho ne be ma pass ene yere no obefa no yasem ketwa o se ohu yansa bibi aboni trimu pow na akwa no yes watiase yes o tshwe ye no se na de se manyaw no saw light me come in some Bible ne mani mo amechira ono ane papa now the ayame nwanwa say nwanwa papa ne ti say she e dan oba whole life
Oh. Yes. Now, omoyire papa na odi ba manim no. Tie question papa no bebusa me. Obusa me say, "Odifuo me say yes." Eti so obi nam ni ba bi no obi nya obi bibi obi timi bo obi. Na me ka kire say, "Ai, obi timi bo obi abro obi so de ne ho akwaja obi." Sir. Senior, the conqueror, Opatafuor! Opatafuor! Hello? Hi. What kuno? Oh, papa, we are no son come back to hospital and go check here. Some machine said were negative. Over catch say, we say, she and your day, she in your day. Eya nanse sem na asofo ni bi to kire mo uti wa na bibi akun nyame nshira Amen. Enti sana tie question ni bi mu ho ya ba ko pe na me time so cool. Yes, we dey bisa ne enko ya we dey simple me pese me bisa say odo love odo ewo ho na odo na ene sen odo no kra ye yakwa na he na ododo na ase na yakoma na odo sen pa na sitie na nipa tumi do obi. Hello. Hi. Emani bi say wabusa ma asema ma me. Yes. Adenti na odo hia ma asa. Yes. Emanya ye nyina ye odo. Odo. Amen. Amen. Odo ewo ho. Yes. Odo ewo ho. Ye odo a influenced by spirit. And ye odo a ye influenced by physical. Odo a ye influenced by hunamuni physical ni. Onyankopon bo nipa no. What the new maybe and what the day a bo nipa or ye nipa special. Hunamakwa and Kwamwa and Sanioma wing and Wakika boom and what the bo nipa. Until love is an enchanting kaleidoscope. Yes. Of sentiment. Brofo. Listen. Senior. Hey, TNE. Some are cast go school. And you go school. Hello. Papa nie. Who say odo ho asemu ehu pa? Ehu. Enu nti na ne definition so ehu no. Ehu no. Amen. Amen. Love is an enchanting kaleidoscope of sentiment and idyllic reveling. It's a delicate dance between vulnerability and resilience, trust and trepidation. Yes. Odo. No. Se onipa to odo mu a. Ada se odo ni nebeku no. Ana odo ni nebema ne nkwa. Odo onipa to odo mu a. Akyekire ne nsa ene ne bibia gu ne nachi. Onyankopon bo onipa no. Ye wo biaye bi wo onipa trim. Ye frɛ no ventral tegmented area. And I said nucleus accumbens. Yes. Sa biaye we no. Hunam duano enkwamwa bi wo mu a ye frɛ bi oxytocin, testosterone, dopamine. E woni pam. Enti se ukoshia oba ana bema ubun se o ventral tegmented area hono ye wo bia bi wo nipa chirim a ye frɛ no amygdala hono odoti obi obeka tro se odoti akoma mu bia oboa odonti akoma mu. Senior. Hello. Hi. Physical na me kire wo no. Love lives or resides in our brains called amygdala. Ya dwum baby a friend amygdala. Enti the oya won say sa enkwamwa na ewo mu no.
Say, Ukoshia Bema, ana Oba. Now, then, come one in the same one. Not a moana enya omo. Say, Omo henya omo. Baby, a friend of ventral tegmented area. Now, and we are in Rona, a friend of dopamine. A yiri to say, not a foul. And baby, I was a working. Oh, you know for her. Senior. Hello. Hi. Now, dopamine. Said you city and say, oh, yiria. At the said, Yama onipa. 3 teaspoons of cocaine. Amananum. It will be a yamana atreya yedinum kokonkua maku cocaine yensa. Wasa akunimu. Obey nipa. Obey me akene. The obey sign, bay, the natural bay, titi bay. Until Obi told Doma Utunu for our day. I just say one and me. Yes. I said, Colonel. Senior. Enti, who's your Bamana, Nasa or Bana? And I'm saying, more the same chemistry a clicking tino. Now, you can't say, dopamine, a flatty, or segmented area. She utiwania and your day. And Nasa, dopamine, a yiria, a true pempensu, be at the same a year na a day. Now, buffum. It is a dopamine, ria. Now, if we need that hoba. No, we need to. When he had a yes, you are done a day. Asa. No one knew who passed on the Bray a day. Ada, and only not ten as I time on Bacho. No one knew 4, 5. O cry a day. Na Yamia dome. Na ya say to for say and Kalani de Indeed. my hossa. Senior. Hello. Hi. Indeed. Obetimi ko shia o baby. Atwan so hunu na ne ho akono. Obi beka cha say a spirit. Nya spirit. Onyame kreti nipa say. Say o ware oba ani kwa say berema bia ne sheki nsase. Yes. Adentia. Sa chemicals na e wo ya adwene mu no a onyame de bo nipa no. Say wo hia oba na se oba ne chemical no anu odin che wo be ma no by 1% wo tia ne nsem pe. Now reaction shall take place. I said magnetism force be or now take place. Wo ya den wo be di na chi. Senior. And yes, spirit. Spirit be any ho. Yes, spirit be an yes, sir. Say, Beman so show back. No, only chemicals, na ye dopamine, oxytocin, sa, the amabotestosterone, a ye higher. O show back, what shall the gram? Now, dopamine, a bow rano. Into a bano, of a chino, sa. Oh, or that one not. And I dream a damn intimina. Oh, na bema ni jina wani so no oye ye nioma bi kire sa reaction na atake place in inti na sa dopamine no e depend time obe yiri bia depend time obe twen enti obi wa wo ex boyfriend and now ex girlfriend one worry all right but still who feelings man we all see a baby dro nya dro yenye wadro. yes. Now, wo X no mo chemistry no na mo click. But bibi na na sound right. E wo woni ntem. Enti de bia wani be hia na na ubeti edin e friend say bia yaw. Ana say so your ba na ba ma di ubeti boy no din say e fro obi sampo no. Na chemistry na sa hase. Like can no ho. Adwene etini patirim enti hifa. Senka odoti akoma mu dia ene nka odoti wanka wadwene betimi ayedai aye adwuma ba nam say che wadwene ntino ntina wo reate. Yes. Syria. Ya catch kire wo a wonya dai untie da kopem se dopamine so bete etiwia na ate wan wabanoma.
Senior. Enti, there were precautions. It is not a one or trim. And my own found son to be in some chiana. Yes. Because Utiana, sa chemical reaction it take place by force. Obedonno. Who don't Swabiana, you will be in it. And you was spiritual love. You were spiritual love and no Yakope spirit. Omo hanensi omo love no by an enchantment spell. Say, what you way? What compare whom say? Obi say for girls and now for boys. Okay. Some me compare spirits. Now some me for boys and now for girls are. They what compare spirit no. Spirit ni baba betina wo a me pe wonim. Na spirit ni mama lead you. Aba me ho. And who be you possessed. Na me ko two spirit na me se me dey compare ni pakoro no. Me ma be you obsessed. Obi or you obsessed the 2 minutes in a chi. And now we possessed the 2 minutes better. It was no so you see the same dopamine no at your tegmented area, baby. I want to friend amygdala and one no a capture into your two for when you're dang. One day, Copim say, Obia or what to me or ding. Maybe she has spirit and no what yana through or through more at the Sunday what yet or no in this way a day. Senior. Papa. Enti odo ya de obeya de bia obe increase you love, especially our for the bia was so increase you love no odo timi dum once a dopamine ne betia akofo no no odo ne senke do be say be ma do wa simple me nkere wo Papa kire una nya ya ka be ka kire me afa na ko obi wo say buamena machia boy bi no no me ha abranya me de saade na gura mu e wo ho dada. Hello hi nti sa na odotie physically no sa na odotie ye odo e wa anuanom ntam sa odo e wa anuanom ntam no eno sa we no yan kreti sa ade na mana metu mu a untimi no nipa enti omu kreti ma ne betu mu a sa ade ne ye frɛ ne dopamine on de o ma bi so onya hu se unua no a o ma da on sane enti e wo normal hormones no e na be sane e de amount o normal hormones na be sane dopamine na mom once a u be chia obi a information ebe ko DNA mu akoka kire nsa machine oba bi onye mi nua no na dopamine no wasane onna dwuma o ye ne se o sane bi a wo se fa onomu enti ye frɛ no neuro or servo as neurotransmitter onna the information enenam onna the information enenam enti anytime bi obi ho a otimi sorry say dopamine timi sorry gina wa adwene no ontu ne nan no yo kodanim kose ne pe obenya no favem ko bosso abachi hello fadia ya favem ko yes ensuro kan obete ase kan iro emo aba mu koso na koso onyame ba koko anim obenya sister no wate baba sana dopamine tie eti eyenkwamu a onyame de gu nipam anya spirit bia enti o pase o bere ma do a eye matter say we increase dopamine no we increase na o be flood be manager ontimi nko ba bia unhia duro yes papa yes na meti ase dia na say you betimi de onyame honhom increase sa de na ma obi adoye and then tell you to find me who ain't more be no. Who shall see? Hello, I didn't hear. On we were there was for God so loved the what? The world. I didn't hear. What do we say? I know Yankupa Machino say, Onyame,
esunkua 7 o su 7 sa esu 7 no shape bi any form bi obeteki bia no e wo say the onyame si react it is onyame back to ye standard level to say baby amufro paradisi they say Abraham de ya kukum ada onyame be sane betena Abraham kukum bia no otenkiti se nipa ni nyame su no eni hobiem eho utimi ko nanim ko ka asam kire no ote wote se wo entina osane ba Abraham kukum no Bible say na Israel fo ni nyina de omani hu awurade se wote wa hoye de ya o didi osane ba Abraham kukum no ohu se Moses ekotena awurade anim ene otu ne fo Bible say na awurade tie Moses afutuo na osakira firi bone anka okwakoye dey obeye no hom ene wonte ase se anyame okoye bone nyame obi tu ne fo yes because we are about to certain level be a ote say nipa yes senior onyankopon ebedo wi ase no until 7th heaven no until 6th until 5th until 4th until 3rd until 2nd no until 1st heaven and the dopamine no flade ye no and what the on one dopamine mom some fa nko do na ya ne ya enti na oti wodo ase a otimi se abrantie pa nioma oye nioma hunu eye me time enso untimi nya no de wodo aye wunti odo ma okoke anom enti minti weni so da hello hi what the ultimate say what the konko says na wanom anyasem keto hello hi the Bible say na edurumire bia onyankopon dani na ti kode ye den adema ono ane ba no because ade na ye Yesu no ontimi mfa na ni nhwe no odo soso atetene no and to be my biggest problem pa so who Sam said do you love me do you me di wo no me pesa asem ni bi atie do you love me and can be dawate yes so who she Opatafuor and can be da do you love me adentia once sa word ni bebo wani mu no na onam kwan so a ye bekum e wa abrabo odo twetwe me akotwa uti don't ask me say do you love me ope say o flood me dopamine na me dwene anya dey esiso mesumi enya me nipa sir me osofo senior me yezenete for dia yes now behwe na wada me Sunday kura wo say me ya asole amenye dey me ma odo nti asem we asempa dabi on semewrate yes bomuye enti sana champion odotie na me nshiramu okay yes brabiem papa me da say na come question bro 10 kula na ade ma me nsaba we say samanfo de minim Bible mu say Bible si nipa wu na wawu okay ne ma edi ya wo hu okay na sefuo bi edi ya wo hu na de wo kan ma dwene ya se kakra okay me ma me ewu makofle ne saman okay enti me fle na obaye no hwan na baye no okay Bible nso sisi nipa wu na wawu okay se me ti ase mi di ya me ma na wawu no wo hu enti ye de na me ma me a wawu na Bible si mi di ya wo hu no o say gina baabi se bia o di mame di enti ameka sa me nua wo di machi okay oye mesi okay obi ye adwuma wakra na o gina brosa so okay ana o be hwe fom okay ana boy ba kon ka ne ho a o tete mota ma okay eso no okay na o so no na ade chenye no okay ade san o mkodae no enye story bia mateo mia amanu ma wan kasa wasem mia me nua odi machi okay ana osebo som ne ba boy no so no so say na mabusuafo ni gina me nua ne nchen wo abrosa no so pia na behwe fom so wo mu
Internet just say first place. What you have to say BB or media majority say BB or then some phone you would some phone. Anna, me mammy Gina baby used to say, Nebana ye piano. Oh, mammy swell. Me mammy swell. Okay. Bear 23 years. Okay. Anna, mammy Gina baby used to say, Nebana ye piano. Onusunia won't do Besson Benim, no more theatre. Anna Motian is or Badia, Anna Motian Bobra boy in the moon, boy no enough for him, and also Miniano. Because and yes, I could be a son. I saw no. That into so Miniano. While Baba Town Munchen said or Baba Boao. Motiano. Motian said, okay. Baba Boao. Okay. As someone make a movie, Betty. Okay. Sasantia Chama, what to say, in front of the assembly of Boko, Pobito, a man we are. Okay. Sakon for no Minian and I'm some of the accommodate and pen and coffee Miniano. Okay. Bye. Until on the Miniano. And until ya or my 1 year, the dinner. Okay. Mr. Mempacom, no, say on the Betty solid. Okay. And I'm saying, solid so mempe. And I'm coffee minion. Coffee minion and was it, what did you now or corner foom or quite an influence for another, and one ijna, no foonimu. And on influence for near and on pony too. Okay. Woo ye. Okay. Ain't he? We and a boy, no, I was your phone say, and you mean you now, wall free strawberry for now. And Kawamunian and come. Okay. Okay. And you mean you are not a from the motor and build ready more. Okay. And come in on come. Okay. And a mimi you are not a boy now either. I come. Okay. Now come on here, many in ano. As a minu on a quantity a year be and is a boy in what your minu on another. MF5 so me and a cofa. Okay. So, okay. Aha, and you hono. And I meant to say, Mamma, I will okay. Etimiko Jina baby, Esuma Motia Hununa, one in a casa. Na me mamma so well, me meet question, your friend is some man is a soleba. And I make casa, me and on me casa. Okay. Me mamma, minimum casa and you. Okay. We casa means a mamma casa. Bible so make each say, Nipper were no woo. Okay. Say, see, I'm an hours in it to them, me mammy, would nim. Okay. Until they watch church and they say, Papa. Amen. I say, dear matching in ano or the Omame story, I dear, I confirm me. Because one, I didn't dinner, Bibi Bayunia, Omami Jina baby. No, na oh high. Good. Sabi and a Matthew, the champion, man, the Bible. Matthew chapter 2, verse 18. The same thing. And the Bible so can. Was it what any Kasibi, Ewo Rama, a Jabba, Rahel, a Sunima, said you know, Mammy Sujina, or Sunimano. Senior, Opatafuor. Rahel, and you will be Mammy, I walk a was woo. Yes. Wako was woo. O Mammy Sudia could be our own. Martina was said, Only Pawua. Bible never catch no say. It just only Pope Precope, the Akaya dear. The entire Bible the cast I want to yes ye. She said, oh, mammy, way. Well, but who know who yan a moon seven dear. Ya cat Bible no catch it all. No more wahoo. The Akaruma me can't tell you. Nesu so a moon seven in your mamma, any dear. And Bible natural, a bit all ye now, which baby all your day. Also. She says, so also, oh, mammy, or let me have assassin subium. Only Pope Precope, woo, and to tell me you go a day. You go, woo, you say the Pedriano. But who woman the yen day? Yes, sir. No sour time and soon into to be quite amado. And Tino, Mechino say, a home, muti. It is a uko esoteric consultation, uko consultia. The old choir, your friend, necromancy. Yes. Necromancy. Metro, your casa necromancy, and someone free to me. So be at the mammy and then you were water and what the ever covered. So, persuasion says software and a malam would you for be a friend in necromancy. So, mammy would not be some Yana Tardy. O can I was saying you won't be an amia, the catcher. Senior. Oh, you me to me, no. See one. No, mom. Satan, they will hear any point of contact, any object. Now, or the ayeni ejinaye. And she say, Oba,
spirit no be acted to say ventriloquism. And I say ventriloquist. And he say, what the object is here? A kanchima to me be wuram. Not too many use of voice. A casanwayan who some star be. Sir. Okay. Okay. Muko esie ye hosa muko frɛ mo maame no. Minu no di machi no. Okay. Maame de me ba keti a no nka ho. Okay. Enti nsɛm a megusa me maame na boy ni yi ano no. Minu ano kra ne na ya kwan a onim sa ansɛm no. Okay. Enti wote enanu se na msumiti na nu se ogun san okasa te se wono an kasa gu mic m nemre. Okasa na se ɛhɔ ye kikikiki wo ye yina na. Wotrans kom no de ne satum kom na afi de okasa te se de me maame kasa. Ai. Your friend wa ye enchantment consultation and a spirit in a pie it will act as a ventriloquism. The case of ventriloquism is a ultimate the toy ejina ho ultimate the nipa jina ho no command the spirit amana be wura no ye bi say na ono wo kasa e wo ho Bible say o maami a wawue o yo anytime bi a person no maami kasa bi obetimi na kasa na mom wawu prekope dia wo maami twɛn ne snake or twɛn dia ya afi what ya say wuntimi ne wo maami nkasa wasie ho adentina no maami ko kasa wasie okay the entire ne ko kasa ni because na wunya hunu nyame akwan uhunu nyame akwan a wuhia sie ho adenti susu na wasa ukɔ ene wo maami ko kasa abrahon kunkunu tumi wo ho ana akom no ye say for mo ameka so wote ato no a o mo ye sa na me ye se mempe no ana o ka kire me se me ma me se satam no metwa bi pa mi nya ensa no na me se na me ne ni mienu no wan na epani a me ma me beka bibia kire yes ka kire me a o ma me ka kire ono mom no ono na be ka kire me yes ana o sister me ebeju o mo akyidi a me kwasi ono mo mfrɛ me ma me na yes o ma me wo ho wawu etwaso ni pa wu prekope obi no obetime awu tuda wawu but owu ya no Bible kyerɛ wo sɛ owu a ne hohu no bɛyɛ sei akyire wan kyerɛ wo da ɛyɛ coded ɛyɛ secret was Bible nim agye sɛ de onim form na bɛkyerɛ wo enti ebi na ya kyerɛ wo no ɔte ajaadwo no ɛnyɛ sɛ ɔnam physical sɛ no ɔte yo papa ne wura hohu mu ɛna ɔte sɛ ɛni bi kɔ so wɔ mmɔntene hɔ ɔkɔhwɛ ya ɛyɛ Rahel no busa sa den no se me nia sase so biem na me ba Benjamin ɔyɛ akwala na me hwɛ deɛ ne nuanom ayɛ ne nua so Joseph na anhwɛ no ma say ne the same thing enti na me nsu ɛna odiifo Zakaria ɛka kyerɛ ne sɛ onya abotere bibia bɛyɛ kama na ɔso wɔn pene me yɛn krɔkrɔ nti asɛ wɔ bɛyɛ nsu na ne wura ho nti o krɔkrɔ na osu ebi na ato no die o tamu na o hunu sɛ o ma mi gina ho su no no yɛ nipa nyɛ mo tia good eti honhom na ɛka senior afɛ what ase yes enti Bible ne de wa ka kyerɛw ɛnneɛma a wɔ Bible no bebie ɛyɛ milk yɛ de man kwala but woyɛ honhom nnwoma duru akyire a o hyiahyia nneɛma bi a ne nkyerɛ aseɛ ni tworo nim. Yes. Senior, one. Psalms 49 one also oboa sama de enwaye no. Omo boa sama do se enwaye. Omo boa. Omo timi enwaye ni se afiri asama do tet etimi kone nam kakla. Die tie ne se o ma me ye evil a. Die wo mu ne ye. Se opese opie out a. Ade se wode ne energy e ma spirit be friend se berus ni tie 3. No appear on the serve as intermediary between the dead and the living. You were huma on the G and some free at Yasefo and the awufu nchen. It is a woman me or her own team in Pia because as Samado, you were ponkesia to me. Nansu sono. Umame on near Samado. Nurse nipa wu anye omunyina na kwa Samado. Nanka, mammy now are praying for na a diabu born well for one. I didn't know the who de Biana mammy or Kasa. One who be that. One artibida say, Obu high, jarishing.
Yesika chia for baby in the basso. Ubeta hona, ubetamu hona or bani a day. Eh, Cassa, why now who be the Mount Sasso? Yes, for camera not to 2 omusu. Yes, why now who be that? For camera not to 2 omusu. Soliginal. One who be that. Yes, say, I am the old Omukani and Okra. I didn't in a car. Abo be a kuno. Now, so back on Nippon Casa. No, they are catching them. Say, if you're my phone, Omoboa. Papa been to one man and never will come over to my Meba, Memuakasa. And you pay for obey ye and a Juma said, yes, say. And you may be a young farm Mount Kala, a young penny. It is a upa say, Sasama and Qua, Omquaya Mamma and Omuyamamere. I didn't hear. Omuya Mamma say, what time on swing, but I have the mountain and to go. Yes. Now, come. Nemo what time on swing, your free baby who studied something about parapsychology. Your free baby wandering dukes of the air. One in Namsa, Okoha, and to be a woo. One timid as will be a woobia, Bushang, near Koshiano or Kaswa. Yes, correct. Hello, Hi. Meboa. Yes. Matibi. Nano so define the same. Then I met you as a dear mate, Charamono. And you don't pay. Did you when you dear when the Bible Naka Canada? Were born a toffa. And what dear man, but the moon to the moon, dear one your day. Some am crow for your mawin in Anno. So, mammy. Or Koshia or Bia was I want to swear. You are dear be home. Your friend is third point. Third point or Sonny Musay. No other than Kwama. Your Sonny at the anymore. I bet me as about life. In some be why and you can't see a man about out. Senior. Show beer all day. No new form. To see what this was a career now. Your friend be third point. C1. Hello. And yet, Opatafuor. C1. And yet, the door. Whose son is something in call. No assume. Or some pay. Side third point, you know. On the new perform very yassi. Or from a saba. Entire options too. Open other your friend Adamic. And I saw open Messianic. Adamic and say or person or you pay you need to say what here now. And I saw person yakwala. And to ya was say, we ya wunu, we know ye enu asumasi and wabami ayede. Ya wani o many be wa abrofunu o ma ye free Bible bu no ma wash ma adra to atwere. But ni o me be wa ye was secret to life. Abrabona nkasa e secret. Fani said your soft we can na ya nansesem na meto. Na omo masori agiragina omo so di adanse ne enso ye ntoro. Se asem bi sine nipa mionu miensa e di bibi beto so ane chese ye de ya. Enu kura e wo ampa. Ebi na me kan o ma me dia beto so. O ma me su. De nti na wo su. Wo de wa wo preko pe. Se woni option atabu wo ho. Na twe no. Medasena de tie ne se me ya ka kire me se me na na bi wo bodoma se wo so mpe fleet. Nti owu ye na omde ne kona na oti na ni wo kwa. Wawu. Come de ni ko she fridge. Mo bodoma so ko se sia obi abeka kire ni fie. Wo mpe fridge. Tie ni kumawu. Omde ne kono. Kumawu bodoma se. Oti na ni. No se mo de me kwai. No mse mfa nko ba bia no se na mo mfa me nsai. Ana omde ne sai. Hey David asam na ya me de do. Hello. Bonsam urate. Babuye. Yes. Sasha Savanasi. Ewa hin. Misi kumawu bodoma se. Kumawu. Oh, mani Mike ni be na nsam. Me na no ne afre na kwasipa. Na kwasipa. Kumawu bodoma se. Kumawu bodoma se aba kokumo bodoma se hina o atatwe bo kobusa no sa asem do. Ah, una na ne afre ni say. Akwasipa. Let us say we nya azan. Enya azan. Real pen. Me be say you because okay, to aso. Enti wo ote ase na oka kire ne maso owu on pe fridge. Enti wo wu ye no. A mo de ne kɔ no. Ana ote nani wo kwa so. Se mo de me kwai. No mse mfa anko ba bia no se na mo mfa me nsai. Ana om de ne sai enti om de ne ba fie no. Ana o sa wu yi. No om de ne to wa be 2 hours no mzo we de wa wu ampa. Mo me mfa no kɔ. Enti om sa de ne kɔ na akwa so no sa te nani.
Otenkura. Sa prensa papa. Eya sa prensa no. Anom se no. Papa no. Fridge na wompe. Ye mistake. Esi sa prensa. Wom de ne ko sa prensa wom de ne esa ba sa. Anom se no. Papa no ye di agora wompe fridge na mpa. Enti ye mfa ne nto efie. Anom de ne to ho ma de cheflefle ne ma na omukosie. Ba me na me wo fama ka kire me se. Sa ne ma no. Enye me na na tumi na na eye. Enam so otias na so wompe fridge no na fie ho tumi ma ifo na wo ho ne bi. Ete ye no. Enam se me na na wuniti. Anom de sa asam na okan no. Agina so yes anema no na nye wono ana yes ana wawu obi a obewu de wawu na nam se fie o maifo na wo no ate sa asam no ntina om de agina so de yes anema. Amen. Maifo bie ni wo owu so de yetumi. Yes. Baye ban ani wo se obi awu. He menyinchim. Minimum obi a owu ye. Na ne mamai. 3 days. I don't know to water about what's one fridge said the Mukaya. 3 days now, and a banner buy. So lucky one more mammy be an pampire a day. Abba. Oh, do horn and a bunny to her, son, a bunny wedding. No born, no mammy catch and say, Mammy, my bow says just a me ban, son, one may I see you. Cassa or bomb, I'm say 1, 2, 3, no mammy, that's all yet now. Yes, and was sorry at now, and was say. Say. No, so what? Okay. No, catch it and say, or say a call. Name Wabre, or man who make a cra. What can I check? So solid ban or Papa 6 on anybody didn't come in a way. Or Tanas in and fear Honoma, a bar my chattery, no, say we. And also a bosom in the machine. When we are, Mamma can crench. Tetefoɔ no ɛyɛ Jewfoɔ no Israelfoɔ no omumu chiche ya yebenya asante enya abono ensema wo mu no saa nneɛma wɔ nyina na wɔ hɔ Exo no o bosom kula okay saa nneɛma wɔ nyina na wɔ hɔ na abra nneɛma kɔ nanim no ɛna mu twa wura ɛkata nneɛma so eti secret ayɛ ne tena abrabom edi yie ɛmɛ nipa nyini kyɛ ne nyinaa akɔdi wɔ mo hɔ ɛna deɛ ɛma wo nyini nkyɛ na wo mo asesa wo bɛbɔ asesa no ɔma twɛrɛ no ɔma to ama yɛn eti most of the charismatics they lived without secret. Yes, it's true. The only man say Holy Ghost fire tutuo baako hey ɔdi wei kɔe ɔde kɔe die duro wo hia tuo baako David Satra wadwene ɛyɛ sɛ onipa satra na adwene tina papa mu na nyɛ de we amasɔfo ni si yɛ no enioma wɔ hɔ minimum obi a yɛsɛ wa mini bibi ato ne yam obɛwuo no wafe ɔtena hɔ nom saa obi a wawu ɔda hɔ 7 days wawu da hɔ 7 days na koma no deɛ ntimi nyɛ dɛ ana ma payini bi baayɛ yɛmpo de yɛni wɔn na hwɛ ne din no ɔsɛ yɛ bibi da ne yam agye so ɔfe oduru ha na ɔbɔɔ ne din kwabena febra ne kɔ ɔbɔɔ ne fe pau na ɔbɔɔ ne koko so na oyi adeɛ ne efiri n'anum oyi yɛ na wayɛ deɛ ɔwu wosi bibi ni hɔ bibi wɔ hɔ adanti na saa nkurɔfoɔ no ɛmemene ɛboɔ ɛne saa nneɛma no ɔmutumi nya 100 years 100 ɛdeɛ bɛn na Nyankopɔn de ma Abraham ɔmutwa mu 100 years mu yɛn kɔbu sawurade yes deɛ na Metusala onya ya odiku ne yam onya 969 years deɛ Metusala nya ya yɛnya no nti na sɔfo na 47 years no Mami tell what bi Abraham who can count Genesis 25 verse 1 down now okofa empena and empena wo bebrebe adentina still na Nyankopɔn honhom esane ne kodi nkomo sa Abraham wo ya watwe empena bebrebe a
and can now crying, you know. Sabra when and the Pentecost Assembly of God, CSC, Senate for Obia, who was so open, why Kukum, Abraham Kukum. Nankanipa, we are going to Kukum. I think dinner on the one she has sit down. Ne, Aduma Tadia also. No, no, Abanim Pona, no Kisina, now Domina a day. No, free or something. Ne, I saw for baby almost chassis your meeting and no one able to account for. Oh. I think dinner on Pusu Comfort because and the Christo Summon escafon in Pebio Mukasa do I did. They didn't change the GNT secret in me as Summonim. It's a woman in chat. When you tell Coca say, born in our dorsal. Why not catching out? The essence the year a man in the young Kubada, Ben my funny young Koto, and the idea now that so don't go more. No, lot of personal, no, not then Abraham doing in chair because Abraham was dear. Secret. And I net. Oh, my secret in our free. And nobody young go as a fume, young go, nobody a mamma. Una Musani a boat here. Na Banadano pa, Uti and Twansuya Maso, who Coswaya one way at the air. No, now so cross, sorry. And yes, sweating out dear. Yes. Not then dinner to me between free baby boss, so I had the air. What chill? This all corner swear. I didn't hear. You knew the air yet. It is ruled by secrecy. Yes. It is secret in the really we are saying. It didn't want more and paying for a pepano on your secret. On cross Olympian because they are away and any day. And any town, I mean, I can't call Nimuno. Yes. I think about what he has here. And the son we are sitting here, Tetiwani Israel, Mamune, Woho, and Woho, or more new man, met me the Bible at Channel, or Mudisha, or Mudiku, or William. It became 120, 300 years, 400 years. I brought who son, and no matter this page in a free Bible, near yet. When I'm 37, Tim, 15, Tim, 30, Tim, and then the one you part 52 years, 50, 60 years, and when you not check, Okoka was say, and you're in Tia, Boa, Boa, what would you not dear when you need check? You can't say Solomon when you're 69 years. Kokan Bible the entire Radima Solomon 69 years okuno. Or Papa David in 70 years edientia. Or say David ye, Mama at to Yasi for him, and do something for a free Yasi. Now better him now boama me battle. Money Ginny Pama. Et Immerse say near for David free assassin so. Yes, Uncle one quarter, no fun 60 years. Solomon so. Was in a Solomon at top on Nimun 10 times. A Casaman and a chili I for many and into Monconam coffin for assassin. So, send a Casaman and Solomon and in a mini track of you no coffin for assassin. So, yes, Uncle Solomon, on your yet. Syria, let me show. Opatafuor. Hello. Hi. Adiana, what you were why? Adiana, why ya? Would you Yasia young woman? I am our who am crowd also. Who thou so? Assemble Kayenti, so for not bombarded as a work anybody. And so Abraham, I yet you now the other way. Diana, remember who's the Diana, why? Now what a baby. And so Sani, I hear yes because and then Mukristo Sumana Mosomono secret in your day. Nim Mudia Casa, but my semper to pray. Yana nanom any secret into what you want was when you're 90. Now wow sorry 40 why are they? Well who know that's what you yes. Na abrewa ni sisi eyane ya as what the kura no be oh ya what oh Pentecost for this year oh ya only nyame go adentia ya boati e kwa sorry no. So for better, I have what in secret, what me in a channel. One channel, no, what I saw them to throw back away. Holy Ghost, fire. What's your some say? To me, kind of fire. Now, Obitiwa
Jesus Christ and saying yes, I'll be more. I'm going to say Jesus. Jesus. Wait, bra. You say you know you must away. Son Abraham be Noah mo be David mo, Solomon mo, Ezekiel mo, Isaiah mo. Sana sankrofo we nyina be ye. Atenti no mo anye bi. Na ye time abe ye bi. Busa ho se sa adentia. No creation de ne nananom ye no. Na ebinum wo mu by 70% na ye onyankopon nyina so. Eye ketewa bi no mkofa ensumansem e de be frafra mu. Na ye nyame som. Ene ni nyina ni ho. Nyina ni ho. Ni nyina nso ni ho a. Yes say o yire free ukurom hene de ya. Aben ya obeyira wo he. Good. Enti o yire free nti no ka kire o mo no. Wose mo nko hwehwe tete atempon no de okwampa ne yeden. Na obenya de ya. Humbe ama ode ye. Ko hwehwe secret nti ana wo Abraham nti ama ne nyini kyeye. Na onya asundwie ye. Enne asofo ni bi kura da so kire say gold eye de ya. Abraham so the gold na ko ware de yere. E ware e bi ma Isaac. Bible say no ko okun na oba no the gold e ko tua tight e ma Melchizedek. Yes. Osofo so gina wo say gold nya papa. Oh. Enti si say no won kire no ne osom na e ko no. Ye hu caliber. Oninim de. Papa medas na dem di twa to ye wo say me maame obetimi akohu obi a obetimi asama na bankom. Mebusa Adentina Yesu Kristo na Lazarus awu 4 days otimi nyane no na ne kra we Senior media yes tell you we are secret wo ho secret wo ne yemfa secret manipa ye di mo nipa na adwene mu ye den nti na me ni nipa nante basabasa obu anano atifiri ontimi keep secret o ka say bibia ni ho senior bibi wo ho pa Opatafuor hello hi na Lazarus how many days 4 days anya 4 enti okokoma Bible said na pampan aye day abam atenti na Yesu duru wa was he one sorry So no to me. good na ada no obi o to me so ka tena o say metima aye o sa o se wonyini na Yesu na ka tena o say wona ati mi din na di no o ma ati mi Yesu mi din na di no o metimi aye de maye ne tam say bebe asisa mu timi di ambaye de mi yi atemi meboa yes atenti na o say Yesu de o to me na o de wo ye den o so wo ye ja ne ba the problem is say de ye ba beti the fuck Christo so mo kono nya sa na de o ma fa secret amaye o mo de data ye eti de be ma ye hunu nyame yie pa hwe nyame som e de se na ye hunu nyame no se se de aka wo nyame som e ye hunu eni ye pobo eni ye ni ai ha kire nipa secret nya dai eni ho Yesu adentia se na Yesu pa kobama Lazarus ayete sa abofra ti no ko sikani ni hono katren se wo de aye no ade se ye o sa abofra ne ye wo foforo wante ase da o se metimi ade ya wo foforo o ka sa se ye kobo na su wonsuom o ka kire no na o de na adwena ye subo so na there was a secret obi wu 4 days busa se oni pa wu preko pa na atemu o ha obi wu 4 days enke yetimi se nyane no David so Yesu timi dante kwa asama de puburum ko yi Lazarus e bra besem yenko no ode no ko so entering point no ode no ko Adamic ne say ye betimi am oba wiase a wanyini sei awu hia so ko hye yafunum oho betimi a kire biblical reference Bible say Melchizedek oni asase ene oni de ya oni ena ene oni de ya enti wo ba wiase no ya kwala no ya de ya wanyini yes Melchizedek anyini enti ye betimi abon akireti amo ba wiase wo gina ho brane wo hia se bo kwakwase obi yam o ka se nyame ni tumi nyame wo tumi Melchizedek wo msen ne maame e wo no owu ye no osa enti Noah
No wayere. Mahu, mami tira wade. Obia, tiye Obia Melchizedek, yawo no sa. Ena ni mami wu ye ena no wayere fa no tete no. Sa na omo kameboa. Eye na Bible say woni asase ene oni awie ye. Eye spirit na de betena wiase krim. Yes. Oni die ya. Asase. Ene oni die. Awie ye. Obi timi wu sa de no. David. Unim nipa ewiase woni asase ene awie ye. Eye hwan ya. Nyankopɔn pɛ ɔno na timi yi saa tumi ne die ne mo onyam saa hye nipa mu ama ne ba wiase ɔnya hyase ɔni awie ye bɔnsɛm awurade Senior. Nyankopɔn yɛ adom a Yes. next week yɛbɛyɛ deɛ ya Beto aso. ɛyɛ abrantam Brantem. ne betietie nneɛma Sir. betie nkyerɛkyerɛ amen.